Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kani kedai ke kong Happy Masar, kawai ni kinong snong jong kasnong, dieng siar ke bahak bapok ke ilaka Rait Suktia, hake hima sora, ke balawan kiyo siya kani kinong ba Shillong, ban let od let nam, bat ujo rakhmat u Deputy Commissioner jong ke East Castles District, halor ke jingsha odor palat port, ya ukhaw rasyon, hak snong jongka, hakaba hakador balabo dak sorkar, ke balabo laitingka shikilo, la odor ya ka hakador sandingka hendreponea shikilo. Kakong Happy Masar hakani ke jingwan jongka, siya kani kinong ba Shillong, kamsim layo abani kendo bat u Deputy Commissioner, kumta kalasyu IT no ya kani ke ujor, da ke jingtho haka office jong u. Bat yakani ke long kami, hakani ke sengila sentral langru da upara legal volunteer uba emeki kurba. Ban kamsha susu halor kani ke ujor jongka, ke Batisi TV kelayo ro banyakran kerpang bat kani ke long kami. Ngawan ni mentang ngawan habisi ban komplain ya kani ka jing samtam yo khau. Namar ba menin ka singi ngawan sim khau, nin ka singi alkulai tarik ngawan sim khau. Ngakeli pisam nuneu kau bunai bakat nu timia tu ong kador kat nu bi ong hanasan ruku naya tengok ong nakaliang jonga tinga kuak ban sim lai tengka kat kum kador yang kesorkar bi ong hana ngilak dep rai napok ke komiti bang imlak ban ai kita gibril di kuak lai tengka tanang tapat ngaru ngai supet no ngapet nang ta ngalai chayeng ngapun ni badeng ni ta mentapan ngalawan ni ban ngaladep ai gini ki city complaint makin le ya ka ai ka ba don kam oi barok ki asim kata hi karai jong kita ki rurang ba namar haga jing sisya man sem slam ru ngaladep keli bagi khot meeting namar bun sen ngalaju persya ya kan ka khau bagi samtam da hangta ha meeting ru ngala keli pi yo subsidi kat nu iong hana arsepa si kuintal tengok ong mlak tiban kentiu palat mau nalor kata tangba nakaliang jong akat bapimpat yo ya kata kajing sutu bat kajing kela ngadang persya hingan ya i rengkat ke sorkar ngakuak karai jong ke sorkar kata kalai tengka nyendala dep la syai sisngin da pila snutu insa baik pat kain hadien rai meno bangaju persya ya kanika jing sam khau jong pi baro isi kata ngam ju persya la pisam kanu ngai simbek ngam ju gentai ndai mentang ala siam ni kan ke jing ala sengutu ya la de ngakuak ban persya kanang mapin yo kata ke jing kela oi ke ngaru ngamla ban batai namar ngala ju pensya ngala ju pensengutu namar ba nakaliang ke komiti ro ngala pan kata ke jing yarap ngaong yo pila ban ai de ke jing tho ban pensengau ha ka disi lane ha ki sorkar namar ba bisinong jongi ke bajing ai kata kilometer tang ibai pos nyaru kapoi kata ngong pide ban pensau tu namar ba pli kim tip ya ke jing ai bat ke jing jan dei mangi ba bam yu khau dei ban pentip ya ke jing ai kenang ba kinang ban penhe ya ke tu subsidi ndre indang akren gumta hapok ke meeting nakalen ke pai ba hapok ding siar la long kum bakren ben briu ya syat ki ong hana man sem sem ngila hun riu tengka nakata ngaru nakata komiti ngaru kan supet no ngampua isu ban keren tang bayala de ngan super sya bai ngan pan bai kador lai tengka reina lor kata banga persya men sem snem ru au bunai basan ban riu ngadang priang hi kata kador san pia ta sahakane pad ubunai uba kendai bisi pel ngasim no lai tengka tanah kalian kata kadilar bang ngasim lai tengka kaong te bile gumni ti layap manga nga baong kaong bakami isu kata ka kali ngaong te sen ya pida myo bai kali umtat ai no da jing tho kan mo ngan yarap manga ngan tur kat syabalap kan mo le si yo ka sen ke sorkar mri kumno kan supha sam lai tengka ya pi kat ba ka bai kali kam la kan ya do mentan kaliam chu khau rishan kumai komplain yong ba kador disi sorkar kebu lai tingka te magi im kwa ya kata kador lai ya kata kador ke ba magi pen kiri nakasan tingka riu ponaya sigilo ikwa begini kador bu sorkar te hakata kim haba menin iwan sim khau ki pi bim tre ni kador ke ba ngi bu nasional nginom ai khau pi tolong kapen lengo ke kadai kecing ya
kani gadi ka jingya susu jingmut lang orang ba shnong ka jingya pen lang ni baki damla ban pen lang baki ngai ka namlong ki nomor ba ngai babun nomor leksi yo don skiwe pat kinong gendom nomor ba kim don la ta shwe ba tim ini so kemer minikong itu yang ni kum ki paralegal bonentia di pentip yang ni ngi sim kam ni ngi ra ni alam ni siapa dei bin yo ya ba cungi kalau ngai syukur pati nong song snong kendong katiba tip bakila banwan syukur banyak kendu yang ni kila banwan hapo secretariat mati boarding ban hapo state legal ban complain ni ki la da kim tip lenti ai banyak longin nyarap ke ni kiru